ngira ngo sabe shimitse abohereje abana ku mashuri mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko cyane mu majyepfo y'u Burundi. Ishyano riraguye, bara riraguye, akaga karaguye. Abana banyu mubaririre, mubaborogere, koko ibyo nabonye, ibyo hano ngiye gutangaza ni ukuri ubitegere. Niba ufite umwana ubitegere, niba ukunda ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi utegere. Ubwo uyu muhingamo ibintu bigiye kuba kubitwa abanyeshuri uhereye muri primaire, segonderi, kaminuza, abanyeshuri b'i Burundi, ufite amasengesho ari muri Amerika, ari mu Burayi, ari muri Aziya, ari muri Afurika, ari i Burundi, ari hanze y'u Burundi, sengera igihugu cy'Abarundi, mwohereza amasengesho ku bigo by'amashuri, mwohereza amasengesho mu banyeshuri. Ubundi icyo kitabaye, Sekibi arabahekuye. Mu Kinyarwanda sinzi avuze ngo ijambo guhekura. Sekibi arabahekuye, kubera ko akaga kagiye kwibonekeza abana bari ku mashuri. Akaga gatangiye, ishyano riguye, ibara riguye, abana bari ku mashuri. Imana yambwiye ngo mbisemere, Uhoraho yambwiye ngo mbivuge. Ku manywa twatambukije ubutumwa bw'ibitekerezo, analize, umurongo usanzwe, ariko ibi ni ubuhanuzi nk'uko bisanzwe. Ku mugoroba saa moya z'ijoro cyangwa saa mbiri dukunda gutambutsa ubutumwa Imana iba yaduhaye. Buno butumwa afite rero nanjye bwanteye ubwoba kandi bwambabaje, byambabaje bintera n'agahinda, ariko kubitangazaho ni ngombwa kugira ngo mbwire uri umugabo, uri umumama, uri umusore, uri umwigeme, uri umunyokuru, uri umutama, uri umutamakazi, nagira ngo wongere ufate mu nderuzo y'amasengesho ibi bigo mu bisengero, kuko abana bagiye guhwiragira batazi iyo bajya, bandi bicwe, bandi bafatwe ku ngufu, kubw'intambara, kubw'akaga kagwiriye igihugu. Icyo nzi cyo, umukuru we biba binoroshye, aba afite n'ubwenge bwo gutekereza no kubara, byavugira hakerekeza aha. Ariko abana, y'ibibombe bituritse, umwana ntamenye yajya, ntamenye yava, uretse kurira. Nta narira avuga Yesu, nta wabazi, arira avuga papa, arira avuga mama. Kandi hari ibintu Imana ifatamo ingingo igafatamo decision, bikaba bikigisha abantu cyangwa bigahumura abantu, bakanyuzwa muri iyo nzira. Nk'uko Abisiraheli bahanyujijwe, ntacyo tubarusha, nta n'icyo tubarushije. N'u Rwanda rwarahanyuze, Imana yemera ko bibaho. Rero n'ibi ngibi bisa n'ibyo. Ubu rero ubwo utagira icyo ukoze wowe mubyeyi ufite isengesho, ntabwo uzabura no kurira. Uzanga gusenga ariko ntuzanga no kurira, uzanga kumva ariko ntuzanga no kubireba cyangwa kubibonesha amaso. Iyi ni imburi ya nyuma ku bigo n'amashuri n'abarimu n'abarimukazi n'abantu bakorera kure y'imihana yabo, y'ibisagara byabo. Nagira ngo nkubwire ngo iyi ni imburi ntanzi, koko Bibiliya iravuga ngo nta kizaba ntabibiye akabaga, nta n'ikizaba ntababwiye. Mwebwe mu ntakira ku manywa na nijoro. Uyu munsi wa none rero, Umwuka w'Imana yamwe ngo vuza impanda, semerera, tanga imburi, ndiho yantumye ngo mbwira bumvira. Naho abatumvira muzibonanira, kila mtu na kikapu chake. Buno rero cyane ndavuga mu magepfo, hano imbibi na Kongo abigayo, hano imbibi n'u Rwanda abigayo, kuri kote y'u Burundi
ufite umukwe mwiza, ufite buri kimwe cyose mu muryango wawe ushima, ufite imodoka nziza, ufite salo nziza, ufite abana beza, urabapostinga, sitatu bashyiraho, bakorera anniversaire, bakorera iminsi mikuru, barihira amashuri meza, buri kimwe cyose byiza, very good. Mugabo se harabura iki ngo basengere, harabura iki ngo bahe ubufasha bw'ijuru, bw'iby'umwuka, bw'iby'impembo, hama ngo badatembanwa n'imiyaga n'imiraba bya Satani. Burundi buhetse, bukaba bugiye kwikora mu nda, bukikora mu mugongo, Burundi bugiye kwihakana aho bwabyaye, Burundi bugiye gusubiranamo, Burundi bwacu bwiza. Imigezi igiye guhinduka ikakira abantu, inyanja, ibiyaga, amashyamba, ibinogo. Donc Burundi utwita iki? Ugiye kubyara iki? Uramwita nduwo wibaruka? Wibongenzaga iki? Havutse iki? Hari iki? Kofiziyo, amatsiko. Nawe gira dute ku gihugu cyawe. Ni ibiteye ubwoba nyine. None niba Imana ari byiduhaye, ariko ibiduhaye ava, ntabwo ibi sinabihanura imihoro iri kuvuga. Oya, ibi sinabivuga perezida bamukuyeho, oya, ahubwo tubivuze. Kuko ubu n'iri joro n'aya manywa isaha ku isaha, ntabwo ndi mu bihe byo kubabwira ngo ibimenyetso ngo mutegereje ngo imvura iri butambike uku, ngo ukwezi kumurika ibi, oya. Ibimenyetso byararangiye, hasigaye ibikorwa. Ubwo bisiguye ngo twamaze kwinjira aho tugomba kwinjira, twamaze gushyika aho tugomba gushyika. Ikibonekeje n'igisigaye ni uko bamwe barerekeza mu isezerano, abandi berekeze mu butayu, bamwe barerekeza mu rupfu, abandi berekeze mu buzima, kubaho. Bino rero n'interahamwe zahunze zibwira abantu ngo inkotanyi ngo n'abantu b'imirizo, ngo ntacyo bavuze, ngo ntacyo bamaze, ngo mu minsi mikeya ngo baraba ngo babikemuye, ngo abanyarwanda ngo turabahumurije. Bava i Kigali bahungana na radiyo, bagenda babwira abantu basemerera, ubuse bari. Bino rero hari igihe igihugu cyo kiguhumuriza, ni byiza, none se nacyo kivuge nk'ibi mvuga. Ntuza minisitiri w'ingabo akaza akatanga disikuru ati igihugu kirakingiwe, none se yaza akavuga ngo igihugu ntigikingiwe? Minisitiri w'umutekano cyangwa w'ububanyi n'amahanga akaza avuga ati igihugu gipanze neza, kimeze neza, muhumure. Urumva yavuga iki? Ibyo ngibyo atanabikoze uko n'Imana yamuhana, kuko agomba gukora ibyo nyine kugira ngo haboneke isezerano n'ibitari isezerano. Ngiye rero ndi umwuza nanone nk'umuhanuzi, nanjye nkavuga ibi nyine ndi kuvuga. None rero nawe uri umwe wo kuvuga ngo Kayizariyo uhere ku byo yatangaje bwa mbere, ibyo yagiye itangaza akahise. Hasohoye ibiki? Habonetse ibiki? None uhuze nanjye urebe ibyo nagiye ntangaza. Hasohoye ibihe? Hibonekeje ibihe? Higaragaje ibihe? Mwami Yesu ukopa udetaye. Noneho nusanga ndi intumwa, hakaba hari abarundi babibitse mu mitima yabo, babyeretswe, ababihishuriwe, ababirose, ababizi ko ibara ryenda kugwa rimwe ryo kumutemera, ibara ryo kumutemera. Abo barabizi kandi igisubizo baranagifite nanone. Ni ukujya mu bwihisho bw'Uwiteka, akababera abari mu akababera ubwugamo. Uyu munsi wa none inzego z'u Burundi n'indongozi nkuru n'into, ibintu byunyutse, bashigaje bo byararangiye. Biringiye ngo Amerika, biringiye amahanga ko ariyo yatanga igisubizo ku Burundi, ngo cyo guhosha no guhagarika ngo icyuka kibi gihari, ngo n'ingwani iri gututumba. None se hasigaye iki? Iyo rero mu rugo rwawe niba wibuze,
mu bushobozi bwawe ukiba ibihugu rutura mudushyigikire twebwe, bandi nabo bavuga ati nimutangire intwaro itatuva mu ntoki batema umuhisi n'umugenzi uwo babonye, bandi nabo bavuge bati okay, gutsinda ntibishoboka, turabizi neza ko tutari butsinde, nimusahura ibishoboka, ariko naka kugira ngo asigara bijya tumuhombe twese, bakine tumuhombe. Hano hari ubugome ndenga kamere shitani ari kubiba. Buno rero abana bagiye ku mashuri kandi ibibi bigiye gusohora, abana bari ku mashuri, hatagize ijuru ryororoka ngo ritabarane ubushobozi, ritabarane itsinzi. Ibigiye kuba uzajya uvuga ngo hari umuvugishwa wari warabivugishijwe, hari umuvugishwa wari warabihanuye, hari umuvugishwa wari warabyeretswe. Buno rero abana bagiye mu ntara, abari mu bisagara, abari ku mashuri birirwayo, abataha saa sita, iyo no kuvuga ngo bya bigo muzi hano mu Rwanda turabigira, ukumva umuntu arakubwiye ati sinzi papa sinzi mama, arererwa muri Arferina nk'ikigo naka gishinzwe kurera abana b'imfubyi ariko batazinanye, batoraguwe, begeranyijwe n'ibintu nk'ibyo by'isanganya. Imvura iyo iguye abantu bayibonera ku misozi ko yakubakubye bakajya kugama. Iyo inkuba zikubita, iyo ibicu bihindutse, ikirere gihindutse, abahanga barabibona bagakwepa bakajya kugama. Mugabo indogo bikamenya urugo itahamo, inka imenya urugo itahamo, indogo bikamenya shebuja. Ariko umwana w'umuntu ayobewe, ntazi Imana. None se niba ukunda abana bawe ntubasengere, niba ukunda abana bawe ntubaragize Imana, niba ukunda urugo rwawe nturwereke Imana, ubundi urwo rukundo rushingiye ku iki? Inkundo ni eshatu: ni urw'ubugingo, ni urw'umugore n'umugabo muri profi yo kwabirana, ni urukundo rusanzwe rw'inyungu z'ubuzima z'amafaranga n'abapagani bagira. Nuse ukunda n'uruhu uri mu rugo yahi. Buno rero hari ahantu intambara izakara cyane, cyangwa se akaga kakare cyane. Ari nayo mpamvu mwabonye twashyizeho ikipe y'amasengesho yo kugira ngo Imana idufashe kwimura, kuko genda general nimuko general Prophete Martin twashyizeho ubwo buryo bwo kugira ngo dusabe twinginge ngo ese Mana, nta kuntu perezida yavaho nta bantu bapfuye kuri uru rwego, abana batabuze ababyeyi. Kandi igihe ntimugire ngo icyo gihe hari n'izi nimero zose nzazikura zose, koko hari ibibazo ntasubiza. Abantu bazaba bahamagara, usengerere nabuze umwana, ese mpungirehe, nyakiranje mu Rwanda, birerere. Urumva ntabwo ushobora gusubiza ibyo bibazo, ahubwo koko imvura iba iri kugwa, kandi imvura iri kugwa haba harimo umuyaga, haba harimo ibiki, ntabwo ushobora kwitaba telefone imituragaro yakubita. None niba Petero, niba Nowa amaze gukinga inkugi, waranze kwinjira, waranze kugama, ngiwe Prophete Martin ndagufasha. Uhunga, wirinda, wiyanzuza n'uwiyandikisha kugira ngo ibara ritamugwaho, ari kubikora. Niba rero buno waravuniye ibiti mu matwi ngo nibyo abahanuzi ngo byaravuzwe, ngo nanaka yarabivuze, ngo nanaka yarabivuze, ngo ibyo ngo bishika gute, ngo ibyo bizaba byari, ngo ibyo n'uburenganzira bwawe, amarembe nanjye nduwo ntibikabe. Kuko amamega warebye hano nuko bajya bavuga ko navangiwe abantu badapfuye, ibyo birihanganirwa. No kuba jewe natukwa, ibyo birihanganirwa. Ariko mubipinze bigasohora, ibyo ntibyihanganira. Nanjye sindi umwe guhanura ibibi ngo bibe, ahubwo ndi umwe guhanura ibibi ngo abantu bakarute, bikinge, bitsimbe, bihishe. None rero akaga karaguye, ibara riraguye, ishyano risimbuye irindi shyano, umwaka usanze undi, inyatsi isanze indi,
ufite abakobwa beza, ufite abana beza iyi kote y'amajyepfo y'u Burundi, kote y'uburengerazuba bw'u Burundi, nagira ngo sabe shimitse abari Bujumbura, abari Gitega, abari Ngozi, hewe niba muzi ukuntu abana baryoha ari beza nyine. Abana ni amashurwe, ni indabyo, abana ni umugisha, abana ni umwanda uhoraho, abana ni sinzi uko nabataka nuko nabavuga. Niba mukunda aba bana ukaba utanga minerivare ingana kuriya, ntubasengere. Ukabyuka ukabakarabya, ukabategura, ukariha regidozo, ukayiriha amatara n'amazi, ibyo ukabizirikana, ukabambika neza, ukabasokoza, buri kimwe cyose ukabitaho, mugabo ukibagirwa kubaragiza Imana Data. Urimo urahomba, ejo bazagenda ku ishuri, uzumva inkuru ivayo. Uzashaka kuri tuwareti ntibikunde, uzashaka kwihagarika byange, uzahagarara bikunanire, uri gutekereza abana ibihaha biranduke, bikoba bicike, ubuzima bwawe buhagarara. Kandi nta kintu Imana itakoze ngo itange imburi ku bantu. Koko bombe zaturitse abana bari ku mashuri, isanganya yabaye abana bari ku mashuri, abiga muri eterina, abiga muri pirimeri, biba nk'imishwaro, nka kumwe abantu bakwira imishwaro. Kandi Yesu aza nk'umusuma, ntabwo yababwiye ngo nzaza kuwa kabiri, nibura nkubwire ni kuwa kabiri ntibazogende. Ntabwo yavuze ngo araza kuri 15 cyangwa kuri 20, nibura ngo nkubwire izo tariki bagume mu rugo. Yatanze imburi, yaburiye abantu, arababwira ngo niba wifuza kuzajya muri Kanani n'abana bawe n'inzu yawe n'umuryango wawe, umuryango wawe harimo iki? Harimo abana, harimo umufasha wawe, harimo n'umugabo wawe. Ibyo bintu rero nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire, nagira ngo nkusabe, nagira ngo nkwereke. Shitani yinyegeje mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, ibara rikagwa. Arimo aregeranya ishavu, arimo aregeranya inzika. Kuva 2015 shitani yabibyemo ikintu cyitwa ishavu. Abantu babyimbye imitima, abandi babyimbye imitwe. Harimo ishavu, harimo umujinya, harimo ishavu, rya shavu ribyimbye ry'ubukene, ry'ibibazo, ry'akarengane, ryo kunyuruzwa, ryo kwanga. Igihugu kimeze uku, kiri gufureka ikintu cyitwa ishavu. Iri shavu rero shitani ashaka kurihombora, rigahombokera mu bana. Kubera ko ibintu byose Uburundi bunyuzemo, inzira zose Uburundi bunyuzemo, bwigaragura mu bintu by'ibibazo, by'intambara, by'akaga, by'amarira. Amarira yose igihugu cy'u Burundi cyarize, umubabaro wose cyagize, akaga cyahuye nako, ninde shitani yateganyije kubyishyura? Wibaza. Ni wowe utari gusenga, ni wowe utari kuba wumva imburi y'Uwiteka. Buno rero n'abarundi bafite ubwoba, A, B, C, Y. Ubwoba ni bwose, amarira ni yose, agahinda ni kose, ishavu ni yose. Biturutse kuki? Biturutse ku nabi indongozi n'intwaro bagiriye abenegihugu. Iyi ntwaro nayo rero kugira ngo itakaze ingoma yayo, babishoboye bazarwana. Bamwe bazarwanira kwegura ingoma, abandi barwanire kujya kwiyimika, abandi barwanire gusahura, abandi barwanire gutsemba abo bankaga, abandi barwanire kuba bagaragara mu ruhando mpuzamahanga ko aribo bakwiye guhabwa ubutegetsi, akajagari kavuke.
ka bamwe bavuga bati Amerika nishyigikire twebwe. Iyo igihugu cyangwa umuntu personnel atabashije kwirinda ngo arinde urugo rwe, Bibiliya iravuga ngo umunyamaboko wese urabanza ukamuboha amaboko ukabona kumunyaga cyangwa se kumwambura. Ni ukuvuga rero niba Burundi budashoboye kurinda imbibi, imipaka, ntiburinde n'inzego z'umutekano, ibiba bikaba, ntabwo bafite ubushobozi bwo kurinda akaga n'ishyano nk'iri riguye. Wapi? Nigarukiye rero mu gice cya kabiri, ivugabutumwa Yesu yaduhaye, ivugabutumwa ryatangije Yesu yatangije, umurongo ijambo ry'Imana riduha kugenderaho n'uwuhe? Imana yashyizeho umwuka wera nk'umucyo, nk'urumuri rumurika iminsi yose kandi ahantu hose. Ntabwo byumvikana uburyo umurokore abatijwe mu mazi menshi ngo ibintu bisohora ngo atabizi. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntibizabemo, nta kizaba ntabibiye akabanga. Uyu munsi ukazana umugore utazi, wemera mwuka wera, ukashaka umugabo utazi, wemera mwuka wera, ukabyara abana utazi, wemera mwuka wera, ukajya mu kazi utakazi, wemera mwuka wera, ukaba mu buzima utazi, n'ubuzima uri kujyamo ntubuzi, ugenda uyoboza, ubwira abantu ngo nimumbwire nzaba iki, nzakora nte, nzaba nde, ndinde, ndiki, utiyizi. Burya ubu wemera mwuka wera ariko atagukoreramo. Iyo ugize ibyago rero ukayoborwa n'abantu babi, hano dufite abantu babi b'ibisambo, babicanyi, b'abagome. Imana itubabarire. Kandi abo mvuze nabo mu rusengero babi, bahuye n'impumyi nk'izo, bahura n'abantu badafite mwuka wera, bahura n'abantu baterekwa batabona, babicira ubuzima. Barababeshya ngo Imana iravuze, itavuze, kube ko bo ntibari kubibona. Imana irakora ibi, nawe kora ibi. Bamwe batanga amamodoka, abandi batanga amazu, abandi batanga imibiri yabo, abandi batanga buri kimwe cyose. Bumvira abahanuzi, berekeza mu nzira n'umurongo w'abahanuzi. Aba bahanuzi baragenda babata mu manga yo kubora imitima no gushya imitima, ku buryo ubu ngubu hari umuntu ujya gukora ku muhanuzi akagenda yambaye ga, akabona umuhanuzi nk'amahwa, akabona umuhanuzi nka bya biti biva amate y'imikoni mu miyenzi, ku buryo umuhanuzi amubona nka mine. Ubwizigirwa, intama zirabuta mu bahanuzi. Umwenda warasatutse ngo abantu bigerereyo. Nagiye ubwanjye, hari simzi niba namwita mwene data, ariko Pawulo aravuze ngo ni bene data b'ibinyoma. Nzi umupasitoro wandiye Emilio Sex y'amanyarwanda, arimo ambwira ngo dutanguze minisiteri, ariko nyine agenda abigira ukuntu kugeza ambwiye ati riha ibi, kora ibi, kora ibi, kora ibi, minisiteri ikomere. Uyu munsi wa none rero akaga katugwiriye. Dufite amaso ariko ntitubona, dufite amatwi ariko ntitwumva. Mu bintu bifite agaciro ku buzima bwawe n'ubwo utabiha agaciro, ni ijambo Yesu yavuze ngo nzaboherereza umwuka wera, niwe uzabereka, uzabayobora, uzajyana namwe akabageza iyo ngiye kwa Data. Kandi ngo uwo muri mu isi, mwuka wera ubu ni inkingi y'umuriro ku buzima bwawe, ni inkingi y'igicu ku buzima bwawe, ni inyenyeri ku buzima bwawe. Niwe ukubyutsa mu nzozi utarinze gukanguka, akaza usinziriye watarinze kukubyuka, akakubwira ngo dore umurozi inyuma y'inzu. Umwuka wera niwe uza akakubwira ngo iya ntambara uzayitsinda, ndi kumwe nawe. Ni mwuka wera. Niwe uza akakubwira ngo naka arakujyajya, arakubeshya. Ni mwuka wera. Naka
mugira inshuti ikomeye, ni umuvandimwe wawe. Mwuka wera niwe uduha kumenya. None abantu ntabwo bemera kuyoborwa n'umwuka, bayobowe na Sazara, abandi bayobowe n'amahera, abandi bayobowe n'uburanga, abandi bayobowe n'amashuri. Noneho abasigaye rero bafite umwuka wera, Shitani iragenda ikabagotesha inzira z'ubutunzi nka zimwe abadede bampamagarira. Biriyerega nibyo, nose si byo byishe bakuru banjye b'abahanuzi, barumuna banjye b'abahanuzi, abavandimwe muri Kristo Yesu. Ntiwagize ngo ntibyabishe? Nuko kuriya bampamagara bakambwira ngo twebwe turi sendi de defode, amabuye y'igihugu ni ayacu, buri kimwe cyose ni icyacu. Ibyo bintu bihebe, tuguhe umutahe, tuguhe umuduga, tuguhe sikirite, nushaka wimukuza utura Igitega, uzahabwa umutekano na sikirite. None bagize ngo ntuza Baramu na Baraki, habaye si amahera? Gihazi yazize iki? Gutakaza umugisha yari kuzakura kuri Elisa. Nuko Gihazi yakunze ubutunzi, aburutisha impano z'Imana yari ari gukurikira, indi mutanga imbere. Niyo mpamvu abapasiteri bagera i Burayi bikabagora, bageze muri Amerika bikabagora, bari muri Afurika bikabagora. Umutima wawe niwe Shitani asukamo uburozi. Naho biriya bakubwire ngo pasiteri ngo arasambana, yasambanye, asambanye ntajyana umutima, ntajyana ubujuju. Ibyo Imana yagira uko ibigenza ikamwihanisha. Ariya mafaranga abapasiteri bakunda cyangwa abapasiteri basaba cyangwa barondera cyangwa bagomba cyangwa bashaka, mugabo ayo bayahize ntibashyiremo ubujanja n'inigo Shitani abategeremo. Imana yagira uko ibigenza ayo mahera ntakubate, ntubingaruzwa mu heto yayo. Ariko ko Satani rero, ko Sekibi ibanza ikaroga umutima, ibanza ikica umutima. Wowe ugenda ukurikiye amafaranga ariko n'ubwenge bugapfa n'ibindi bigapfa. Noneho rero bakakunogora amaso. Uyu munsi wa none rero ntabwo Shitani mu butunzi abapasiteri bafite, nta kindi kintu Shitani ijya guhiga kwa pasitori, ni mwuka wera. Igenda ikajya kuvuga iti munzanire iriya ngabire ye, muyice, muyinige, muyinyohe, muyirwanye. Shitani ubwo yo ifite inzira nyinshi iri bunyuremo, nayo zirenga umubare ntazi, kugira ngo umwuka wera muri wowe bakupe iyo konegisiyo y'ijuru. Mugabo ndakubarira kandi nibarira, akaga n'ishyano n'ak'ubwenge bukeya tugira mu kintu. Samusoni yazize ko amenya ibanga, ariko yarabanye n'indaya igihe kirekire. Nibyo Dawidi wasigaranye umutima ariko akajya mu byaha, yarababariwe, arihana. Uyu munsi wa none twebwe rero, pasitori ugeze mu mahera ntagaruka rwose, ni ugushingaho umusaraba akagenda agiye. Ukorokeye mu zindi ngeso naka agenda agiye. Uyu munsi wa none nimbwiriza ubutumwa bwiza bene data, umwuka w'Imana twahawe, imbaraga y'Imana twahawe, Roho Mutagatifu twuzura, yari intwaro yo kudufasha kuba tugomba kubona ijuru, kandi tukiri mu isi tukabona Kanani, kandi ibi tukabasha kubihagarika. Ibi byose twahanuye cyangwa twabonye, kuko ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Na Bibiliya ivuga ko ibintu Imana ihishuye kenshi na kenshi kugira ngo abantu babikureho. Intambara itunguranye ntabwo wayikuraho, ariko niba mu kwa mbere Imana yarababwiye ati yagiye kubibi, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, jewe ubu butumwa nabutangiye mu kwa kane, mbukofirima mu kwa gatandatu, kuko mu kwa kane narihanishije, mu kwa gatanu ndihanisha,
mu kwa gatandatu mbona ko abadede nta gahunda yo kwihana. Turabandanya tugeze mu k'umunani mvugamo ibimenyetso. Mu kwa gatandatu mu k'umunani mvuga ibimenyetso by'ibigomba kuba kugira ngo bihane baranga. Bigeze mu kwa kenda Imana irambwira ngo yafashe umwanzuro n'uwakihana ntibikunda, urugi rurakinze rw'imbabazi. Tugeze mu kwa mbere ibimenyetso nabyo biba birarangiye. Ubu noneho twinjiye mu gihe cy'ibikorwa. Ariko ubwo urumva icyo narishatse kuvuga nuko Imana ari umubyeyi, nta kwitagize ABCD Y kugira ngo irokore, ikize, itabare abene gihugu. Iyo tuza rero gufata izamu rikwiye, umuhanuzi yavuga mukumva, abapfumu mukabareka, kiranka mukamureka, ryangombe mukamureka, ntabwo ibi biba byibonekeje. Ariko kuva na kera ko abantu batigeze bubaha bumvira Uwiteka, byabakururiye akaga, bikurura karambaraye, kuko Abisiraheli babanyaze ishuri irenze imwe, bajyanywe mu buretwa, babataye mu ntara, abandi babata mu muriro, abandi babata mu ntambwe, barabonabona. Aha rero muzi ko mwebwe muri Abayahudi bo kugenda uko mukagera yuko nyine murabagararije, muzi ko ibyo ngibyo Imana ngo yabihebye, ngo byarangiye mutasenze, mutaciye bugufi, mutihana. Kandi kwihana kuba mu mwemu, burya iri joro mwemu yera ishobora gukururana, iyawe n'iyanjye zirakururana. Niyo igihugu cyamaze kwihana uwo mwuka urakwegana, ukamenya ngo igihugu cyarihanye, cyarababariwe. Ubu ntabwo bishobora, ntabwo ari ngombwa ngo nubwo mutajya kuri kamera ngo muvuge ngo Imana itubabarire, ariko habayeho kwihana gukora ku Mana. Umwuka n'umwe, umwuka ko mumenya ko munyita umuhanuzi w'ibinyoma, mukanyita umuhanuzi w'ukuri. Abandi nyine buri muntu wese avuga uko agomba n'uko abyumva n'uko abishaka. Ariko ikigaragara cyo ni uko mutanyitiranye. Ndi umuhanuzi yenda ugahita wongeraho w'ibinyoma, ndi umuhanuzi ugahita wongeraho ukuri. Ariko benshi nanone ku Mbabazi TV 3 ndanabashimira cyane, harimo abantu dutangirana ikiganiro tukagisoza. Ni ukuri ndabashimira, kubera ko mwe muri abahamya, muri abagabo bo guhamya, kandi i Kanani tuzajabukana koko tutagumbiranye muri Kanani, byambabaza. Mbwira abantu ngo itongo riri ngaha riramagije, ntabwo ibindi kubikora ngo mukunde mumpe ubwene igihugu n'itongo ngaho i Bujumbura, ahubwo hano riracyari rinini cyane. Sasa nanone nimbivuga uko, mbwira abantu mufite abana ku ishuri, mufate amasengesho mwiyiriza ubusa. Noneho n'ababishoboye batabafite, Bibiliya ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Mbwira abantu bikunda, bakunda ubugingo bwabo n'ibyabo n'ababo, mwiyiriza ubusa bwa nyuma, ya n'amasengesho ya nyuma. Wayakoreje ubundi na ya nyuma. Garagaza urukundo ukunda igihugu, garagaza urukundo ukunda abarundi. Nge nararugaragaje hano amasengesho twagiye dusenga, mwe mwarayamenya, ndi ntimwayamenya, n'ubu kandi ndacyarugaragaza, kuko n'ubu natwe tugomba kwinjira tugasengera Uburundi n'abarundi. Shetani arikijyana, none abo badayimoni bari bwice ndabagirana, biranyungura iki? Birafasha iki? Inyungu ifite abadayimoni, inyungu ifite Satani. Twebwe dusenga nta nyungu, nta n'umugisha, nta na mukeya. Rero mbwira abantu bakunda, bakurikira Imbabazi TV 3, mufatane mu nda, dusengera igihugu, mukunde igihugu, mugamburuke. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, tugamburuke. Koko ubu bamwe bagiye kwinjira mu isezerano ryo Kanani, ariko abandi bagomba gusigara. Rero nkiraho, Mwuka Wera niwe muyobozi, niwe murongozi, niwe mufasha twarose, twahawe.
ukora ibi byose kandi akabikora neza kandi akabiroranya neza. Mwakire, muhirimbanire, yizere, omba. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongeye kuneshwa Yesu ni gufata. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Urukundo rwanjye nirwa mufata, sinamukundira ubwanjye Yesu ni gufata. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimira ubwo nduwe iteka arafata. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka arafata. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu arafata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza. N'indirimbo ya 359 ivuga uburyo Yesu adufata akadukomeza. Uhoraho aguhe umugisha. Yego Mwami Yesu, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye urukundo rwawe. Watangije ivugabutumwa ku Mbabazi TV 3, ni nawe uzaho ritangirira naho rizasoreza, kandi wakoze imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, ni we wuguruye uyu murongo, iyi TV n'uru rubuga urwita imbabazi, kuko niwe watugiriye imbabazi. None rero nyaguhora ku ngoma, ni wowe urinda utarinze abarinzi barindira ubusa. Ibipfuneka, ibitutumba, ibiri kwibonekeza, ibintu byenda gushika kuba mu gihugu cy'u Burundi. Mwami Yesu, umuntu wese uciye bugufa agashinganisha abana be, uciye bugufa agashinganisha inzu ye, uciye bugufa agashinganisha ibye nabi, nk'uko warinze Abisiraheli kuva kwa Farawo ukabageza mu Misiri, nk'uko watabaye Abayahudi imihanda yose ukabarengera ukabagirira neza, niko natwe dusabye hano ukwizeye mu izina rya Yesu Kristo ahabwa umugisha nawe. Haleluya. Nongeye guca bugufi Data, icyubahiro ni icyawe. Kwa jina la Yesu Kristo tukugirireho umugisha, tukugirireho umugisha mu ntara zose, by'umwihariko mu majyepfo ahahana imbibi n'u Rwanda. Ndakwinginze Mwami ko ariho shitani akari yarakariye, uhahagarare Mwami. Haleluya. Rero kandi abinangiye umutima inkota yawe izabarya, ariko uca bugufi agaca bugufi akihana, uzamuha ibyiza byo mu gihugu kandi uzamuhera ubuntu. Natwe rero duciye bugufi, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, iyo utabaye utabarukana itsinzi. Uri umwe
mu barwanya intambara kuva isi itangiye kugeza na n'ubu mwami. Ariko rero uri umunyakigongo zigiriye umuntu wese ukwambaza ukwiringiye akakwizera, mu izina ry'umunyanazareti, amen.